نجلاتمو یک جی دامزرینرین کومله شاوشکایه گوج سالا 2012 و پشگیری دده جن و زاروکان لقامشلو. او ایرو و هفکارن وی پشتی گو پشگیری رخستن ناونتوایی جبو کومله وان نزیکی سالا کبره راوستیا جبو بردوام کرنا چالاکین خواه زحمتیان دکشینه. پشتی هلوشاندنا رژیما اسد پرانیا رخستن ناونتوایی و اوروپی ناوندین خواه جی پارێزگەها حەسەکێ و گۆهستن شامێ و پشتگیریya ji bo rêxistinên civaka sivîl yên herêmî kêm kirin. پشتی کتنا رژیم اسد و هاتنا في حكومتها دمكين قال لك تمويل ودعم أوروبي دول منظمات دولي سر ما هاتن سكناندن دعم تنب ومشاريع تنب وقال لك مراكز بين قرتن وقال لك كتش وخور تابون لجمع كار ذكرن درفتي كار جوار باشبو او انا المالي خورونشتين السكنين تقريبا حيشت مها نافندي مسكنين قولوا بردوام بقى ميتبدا نافندي خو بقرن Navendên rêxistinên navneteweyî berî hilweşandina rejîma Esed li bajarên Hesekê, Qamişlo û Dêrikê bicih dibûn. Zanebiro, rêveberê rêxistina Whitehop dibêje got gelek projeyên rêxistina wan ji ber rawestandina piştgiriya ji rêxistinên navneteweyî hatin rawestandin. رخصتên navdewletî bi rengekî mubashir yanî kar dikirin ya jî di rêya munezematê mehellî rê yanî. Bi rastî karekî gelekî baş dikirin di aliyê tenmiyê de alîkariya penabera bû bîna selam kar dikirin. Lê piştî ketina rejîma Sûriye bi rastî ev temwîl gelekî vegeriya gelek rêxistina ofîsê xwe li vê de girtin û berê xwe dan Şam û Heleb em yek ji rêxistinê ku me tehdedî ji vî tiştî زێدی پرۆژاکی me hat sekinandin û gelek rêxistinên dî jî meşariyê wana sekinîn. Em bihêvînê yanî ku hikûmeta Sûriye bihêle di rêya ev rêxistinê navdewletî re temwîl dîsa bi edalet li hemû parêzgehên Sûriye bê tewziye kirin. Rêveberê TPS got rêxistineke herêmî ya gotpiştgiriyê dide ciwanan dibêje gonebdawîbûna pêvajoya întegrasyonê navbera saziyên rêveberiya Xweser û hikûmeta demkî ya Sûriyê gihandina piştgiriyê ji rêxistinên herêmî re astan kiriye. روشا انتگراسیونی جی حتی نها بداوی نهاتی اوی جی باندور کری لسر رخصتن ین جواکا سیویل ین الباکور روشالات سوری والدفري برانيان رخصتن مجين حتی نها نمرخصن الشامي و اوی جی باندور کری لسر روشا رخصتنا و بهمان دم سر روشا کمپان و بتایبتی بنابرین ما کوچبرین ما یه السریکانی کو آست خدمت نوکبری فئات جوانان کار دکن کو اموان آماده بکن جبون درباسی کار ببن پشتی کو خوندنا خود تایبت بکن لی روشا تمویلی و روشا دعمه وکبریتنا و اوی باندول سر جواکی بگشتی کریه. لگوری نفیزگاها کاروبارên rêxistinan di rêveberiya Xweser de heta destpêka sala 2026 de 393 rêxistin li Bakur û Rojhilatê Sûriyê dixebitîn. Piştî guhertinên li deverên kontrolê şerê di navbera hêzên Sûriya Demokrat û hikûmeta demkî ya Sûriyê de û kêmbûna piştgiriya rêxistinên navneteweyî tê pêşbînkirin got hejmara rêxistinên navneteweyî û herêmî yên got niha li parêzgeha Hesekê û Kobanê dixebitin ji 105 kêmtir e. İvan Hesîb, Dengê Amerîka, Qamişlo.